Kame de bizon kap bomba trip kanamye mwen. Pastor koto. Kot pam to e ga ou men, sak pase la volon lan to a ou sa e yon. Aye sene ya? E sa m toujou gen avèm si. Toujou gen avèm, ki so gen avèm frem. Mè ki eski zoom nou lòk mè? Aye ou vin ou tizo at la kala men ki lot. Aman kwa nan wan, bo tout vale bagay ap moun me telefon wap soni. Non, tante, ba m sou din ka wap toujou sa, wap toujou di ou. Mè kou nye la, gen bagay wap bejou fè, ou pa bejou kwen. Non, ou ba ya menm te di mba jem dwan, kou nya la, so konen mbal map tan. Kou lem do ya dejem. Mpou met ou pa bejou mwese pou sa. Se pou lo detay, pou lo pon po zo djil mbal, fè chan sou li. Ou im la bien rapide. Kame de bizon kap bomba trip kanamye mwen. Pastor koto. Kot pam to e ga ou men, sak pase la volon lan to a ou sa e yon. Aye sene ya? E sa m toujou gen avèm si. Toujou gen avèm, ki so gen avèm frem. Mè ki eski zoom nou lòk mè? Aye ou vin ou tizo at la kala men ki lot. Men ki lot si dam nan. Pretem mwen se ba fout ki lot mwen. Pretem! Kakak balvoun. Mwen ki lot la le di. Fout ki lot, mwen avanse. Kabe la. Kabe! Pa mwen em! Bebo zo. Ou gane ba, men sa pot ba ou meni yo pot ba ou et avel.